نبلافکرنا گازاسپی جبال حکومتی و گرانیا بهای وی جگازندین ولاتین باجار دهوکیه. دمکی دا کروج بروج بهای گازاسپی زیدد به لگوری کو خودین جهن فروتنا گازی جد بیجن. اگر گازاسپی نهیتا بلافکرن جبال حکومتی و او پیشبینی دکن کو بهای وی هشتان بلند ببه. وی براتبی وی پاره عالم فقیر عالم پیچیده بود برمیل همین گفت 150,000 اشتباران نهادین احتمال اگه بچه سه که گید بارانه بستر که برمیل گوزی دیگه 200,000 نراده کسی پیچیده بود ما گوزی بکریم جمعی بیدارش حکمت و ما گوزی و عالم دوبین که یف ساله که از بمت نسبت گازه شولمه گازش پارچتره نسبت دولکی چون عالم پاره نینه راتب نینن دولکی گله چطور اف ساله بله و پارجی زیکا گاز توزیع کرد فهمیا را گشت اف ساله حساب کرد نیوا زوستانه چوشتا عالم نور گرد پارێزگەها دهوکê pêtivî bi 65 milyon litrên gazasپî heye ji bo ku her xêzaneka vê parêzgehê mifadar bît ji wergirtina êk bermîlê gazê. Lê tanha bi tinê 15 milyon litrên gazasپî li ser welatiyan hatîne dabeşkirin ew ji li hindek deverên çiyayî. Lijna Sûtemeniyê di encûmenê parêzgeha Duhokê da jî girentiyê nadet ku hemî welatiyên parêzgeha Duhokê mifadar bin ji wergirtina êk bermîlê gazasپî. گارانتی تشتکی دسته دو نبیتو نشی گارانتی بدهی اگه دسته ما دو بیدو گارانتی دهی اما وکی جواتو پرزگاه دو که جهتا که چوف دیرینه جهتا که نه کو ام نه ام دی نفته دهی بس ام دی چون و دانو و نفته کین و برمیلا جهتا خلک ما ام دی چون و جدی کین وکی لجنا پیش سازی وزال انجمن پرزگاه دو Li destpêka ev sala da bihayê êk bermîla gazasپî 100,000 dînarên Iraqî bû. Lê niha da bihayê wê bilind bûye bi 145,000 dînaran. Di demekê da hêşta du mehên werzê zivistanê rêdane. Hikûmet gazê belaf nake, bazarê firutina gazê bi dulkan jî zêde bûye. Welatî jî dibêjin çarêk mûçeyê wan têraweyekê nake. ku du bermîlê gazê bû sê mehên werzê zivistanê bikirin. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.